Рамазан – это время очищения и единства. В Ахмедите начало священного месяца отметили уникальным творческим союзом Крымско-татарского театра и Духовного управления мусульман Крыма. Сайгыл достар, менің янымда Крым-татар театрының актрисасы, соңки вақытлары өзінің режиссер оларақ көстерген Диляра ханым Аджиманбетова болмақта. Диляра ханым, хош келдің. Рамазан адлы концертінің режиссері де оласыңыз. Бұл ғайы насыл пейда олды? Бұл фікір театр фікірі. Театрда были фикр пайда болды, были программа біздің динімізге Рамазан Мубарек, Рамазан айына адалған программа yapmaq. Сон эбетке біз танышмақыз, фикр танышмақ істедік, біраз ярдым үшін да бұл мәселеде бізден яқшы білген инсанлар муфтиятқа теклифнен шықтық. Бұлар біздің тақдірледілер, емдепек те қол тұттылар. Берабер çalıştık, берабер yaptık bu программаны. Бұл концерт программада құсусан иләхилер ян. Құсусан тек иләхилер. Аллаха олған sevgimizni, onu büyüklüğünü adap yazılған şiirlerге bestelemek dini yırlar. Dilara ханым, Алла ханыма көре, бұл концерт кенеде olacak театрды. Olacak, kısmet olsa 28 fevral ve Mart'ın 7 Март күні olacak. Kısmet olsa saat 16. В программу вошли 11 иляхи. Каждая из них – это отдельная история о вере, терпении и любви. Мощные голоса артистов Крымско-татарского театра в сочетании с оркестром пронизаны глубоким духовным смыслом и многовековыми традициями. При подготовке этого концерта был использован материал, который собирал Джемиль Ага Кариков в своей книге. Плюс на этом концерте будут презентованы 4 совершенно новые иляхи. Это авторские иляхи. Слова были написаны Раима Моджа, музыка была написана Дилверага Османовым, а аранжировка для оркестра была сделана нашим Ремзи Ага, театральным нашим аранжировщиком. Когда слушаешь иляхи, нужно слушать слова, нужно понимать маначек. Тогда оно будет полезно для самого себя, для самого слушателя. Şimdi biz onu profesyonel derecede, yüksek seviyede böyle ince saz takımından, orkestrden seçip aldık müzikal aletler. Ut, saz, böyle şekilde kemaneler. Sayгыл достар, Крым-татар Milli Drama Teatrында Рамазан айына бағышланған Хош келдің Рамазан адлы концерт программасы енді башланды. Мен сіздерді дәвет етем, еріңіз. Meni senin cemalin demeyin. Seni sevmek benim dinim, imanım. Açık cennette tutup kapıları Allah'tan rahmet dilerim kapılar. Başlay mübarek zaman. Anan baban var mıdır? Çiçek aydır vermiş baba. Anan baba topraktır. Allah Программа «Хош келдің Рамазан» коснулась струн души каждого присутствовавшего. Не могу айтып оламайын, балалар, білесің, мен отырдым, көз яшларым келді, onun үшін айтмағамай бек қиын. Под впечатлением. Хотелось бы знать об этом больше, потому что интересно, интерес появился. Прямо аж в душу запало. В некоторых моментах даже немножечко прослезилась. O kadar güzel konser oldu, biz gurlendik. Hem de yaşlarımız töküldü. O kadar manalı ilahiler pek tesir etti bana.